Pamirsa pangupaya penataan pantai Seminyak, Legian, miwah kuta utawi sami gita, sane kaancengang sida puput ring tanggal 17 Desember, ketarkayang pacang langkungin galah nyane. Proyek sane meprabea sata petang dasa siki miliar rupiah inucap, wawu memargi ulung atusan persen. Project Manager Tunas Jaya Sanur TJS Biang Lala KSO Nyoman Agus Sandika Mausang masan galah antuk melaksanakan proyek inucap inggih punika satak tigang daserahina kalender. Dados nyani selehin daweg tanggal kontrak dasemei war sekali tali kali likur jatuh tempo nyani nemonin tanggal 17 Desember war sekali tali kali likur. Punika mawinan Agus Mausang sampun ngajuang penglanturan galah dawag abulan sani lintang. Pengajuan inucap sampun mentetimbang ring makatah pahan sani sampun nanin memargi. Utamanya ni pikobat non teknis utawi kewentenan belabar. Pengajuan punika rauh mangkin kantun kaselehin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR miwah bage saking manajemen konstruksi. Baik ketandani ngaptiang preside muali kaician galah selami abulan inggih punika kantos Januari sani jakirau. Silih tunggil pemargi sani muatang galah inggih punika puangunan tsunami shelter ring pantai Seminyak. Santukan ring pemargin nyane nanin ngandeg sangkading keni blabarob. Ring tengahing nguwangun tsunami shelter menjantan puangunan ring wewidangan tiosan durung sida kemargiang. Yudi Karnaidi Bali Pos Nguningayang.